apostolo, korobok taon batakin ora pripira moaina. Pakana runay na marain, tuk pakana runay na mawalo. A film called International Bible Society. Miat kauro parau ma miat wanu ronguro lolo kos. Mauro bung namuru. Miat wanu ronguro lolo roda. Matanga matira urong patara. Miat berata para parau matira ba inwan urong konika. Mamiat kauni. Mamiat wan. Miat bobo aloloki pro uro papara mairai miat. Mamiat wana kitwai urong Syria. Miat pukai irong tiro. Kupi parau in bairo kumuna. Bamiat berata pa atarana wer. Miat kipa matira vitu nabung. Ma takadon nyon ivanuk tadiet mara pir na Paulo koku Ivanu nanga Yerusalem. Yaku ba vitu nabung irap. Miat nem na wan belet. Ma atarana wer rap dia tulet miatu na kono. Dia tungai mara nundiet kum tola mara kumna na tundiet. Miat kibut keke na kono. Ma miat tararing. Namur miat kauro parau. Ma diet wan lili belet ku penundiet kum rumah. Yo miat wan tangirong tiro memiat pukai irong potolemai. Miat we berat pa merekum tene nur. Memiat kipa rabung karom diet. Urebung nemur. Miat wan bele turong Kaisaria. Memiat kinan Filipo. Rakon bitu diet ba akum apostolo diet pilak pa diet. Wat nenet netuna akum taurarapku. Madiet lana pir na propet. Bamiat ki matira mongro nebung. Raporopet. Ayana Hagabo. Iwan pa tanginanga urapapar Yudea. Iwan keromiat, may rakan pa aletanun Paulo, may dopa arukukina mararu limana utmay. At tekadonan yon ni Pirina, atara Yudaya inanga Yerusalem di tedo amwanami, lenut miya upami, maditetar tayo ralimara tara ba, wakira tara Yudaya. Miat maratara tanga urataman ma, miat turbat Paulo na koku Ivanu nanga Yerusalem. Iluway mi muatang tangi memuat puto penukiaw. Yawatar tayau kupidin doyau ba kupidinak dokoyaut kai inanga Yerusalem kabinaura yara tadaru Yesu. Bamiak gana turtur batay, miak ngomaku. In pamot panem nem nurut garo. Miak lopa anu miat kumuna, memiat wanu nanga Yerusalem. Miat weur maratara na wer tangirong Kaisaria. Dia tulata miat kerom ramwana, ayana Manason, ateki pro. Kupi miat aki keromi. Bamiat wan pati nanga Yerusalem. Akum tetei miat ura nur ben pemiat mergaya. Ura bung nemur. Miat ru kerom Yakobo. Akum mukmukarap kora lotu dia taki. Paulo iwo dia tura kumukna bai pami meredek-dekin God. Ura nuna pinapam kerom diet bawa kira tara Yudea. Ba diet polongoroi. Diet piro lao pagod. Diet bulung diet piri lenbi. Ununuray na mengoro narip kondata tara Yudea di tanur. Ma dia rap diet mumur kunagon unun Moses. Dia tahu lengoro orang piru nui, bau wer tara Yudea, badet kinara tara bau kira tara Yudea. Nah, di tempat dia akum nagon nun Moses, makaku dia pokok kikil akum nak netun dia. Makaku dia murmur akum menganu berlotu Yudea. Yo, awak mana tepami? Nemur di tubuh lengoro iba awan paturin. Unpamu nabi miata piritam. Wak nama Nabi, dia tahu mentau krom God. Ben pediet, memat wakom mat velar merenagon. Maun kula kumnan tebar, badiet awe tebar mai. Mabain rap, yo, ni kakara po awe nalorin diet. Baun familian bi, tar rap diet nurina, akum pirpir badiet, walang oray mi, pailing tatuna. Maul kayo murmurut akum pirpir nagon. Karom akum tiyan nur kora taringen, data timuta abuk na. Koko ditantuk na ba, dia tebar mai kerom kum taba-taba. Koko ditantuk na ba, pergi wakakwa gap koni. Makoko dit pamuk na mengemengan. Yo, ura bung nemur Paulo ben pa wat na mwanama. Ma diet tungai ma Paulo diet pagom-gom diet. Diet rukura rumah na vetabar. May watung ta abung ba a pinapam na wakom-gomin rapuni. Mabadin tun kay a vetabar un diet tuni. Bamerawai ma akumbung na wakom gomin rap. Ratara Yudea tangirong Hasia. Dia beberapa Paulo ura rumah na vetabar. Dia tekankan na tara kupi dia tekankan kerom Paulo. Ma dia pam kotopai. Atara Israel, mata wara utmiat, amwanami, iwere tara rap,
urarak rekan bual, dia tenget dat. Ungai merakum nagagon anun Moses, meraruma na wetebar. Maya beneruk pakai rakum tegrik, urin uraruma na wetebar. Maya wadur wa gom-gom na rumami. Diet pirilenbi kabina ba diet abobota diar ma tropimus. Ate epeso na taman. Ma diet nukina Paulo i beneruk pai uraruma na betebar. Ma atara diet purpuruan ma diet pelulungai. Ma diet tal peripa Paulo koraruma na betebar. Ma diet balbalat gagawa mau takum bobonaka. Morai ma diet tahak doko ma Paulo. Ma pirpir iwan ku pengalan na mukmuga anura na tara na vinayong tangirong Rom. Ba atara Yerusalem rap dia tapurpuruan. Angala na muga Iwan krom Paulo, may alpay, may wetula kupi di doy merarusen. May tiri dia na, woy na manami, au may pamararatay. Ratara kor na tara diet pira pirpir, maratara kay diet pir rapir piringen. Maba ang ngalan na mukmuga pa'y kapalarpay ura kabir ang ngalan na purpuruan ma. Yo, iwetula ko pidin ben pa Paulo ura ruma anura tara na vinayum. Ba Paulo iwan pat nara kakatato ira ruma. Tara na vinayum di lopay. Kabina ura korna tara diet karangapakit. Ma korna tara ba diet murmur diet. Ba diet ngomra gegena. Hak dokoy. Ba maraway ma diet taruk ma Paulo. Itiri mukmuga lenbi. Iko'y naku bang pirtu natam? Hai, ununuraw ta pirpir Greek. Yam na kinawi at Agipto. Bay ben wa na arip na tena pampurpuruan. Unangaw na bilawan wa kupilit tawa ni nar na binayum. Yaw te yudaya tangirong taso, urupapar klikia. Wakiri yaw tangaw tataman biaku. Yawaringuy ba unmulaw tayaw ba ang pirpir kromatarami. Paulo itur badiet meralimana. Badiet atur wawon. Ipiritan dia turo pirpir Hebrayo lenbi. Akum teteng lik-lik. Merakum tem-temang. Mata walongro a pirpir ba ang pirba tiyaw may. Badiet polongoroy bay pirpir mera pirpir Hebrayo. Dia tur wawon rap. Yaw ate yudaya, dibutayaw irong taso rupapar klikia. Yaw barman taut min Yerusalem. Mayawan at nawaweran un Gamaliel. May werwa kakyaw rakum nagagon an rakum taptabun datang namuga. Mayaw pupam dek rom God lenut mi muat pami. Yaw banaka ke atara badiet murmur karsito. Yawak doko ratara maratara kai yawal pa diet madi bekerbus diet. Amuk muga na tena weta bar krom God meratara na kibung diet kapo rakumut nami kupi dita wew po ni. Mayaw lopa akumbuk badi timutai krom kumteyu daya irong Damasko. Len mayawan rong kupi ang alpa atara badiet murmur karisito. Ang dopa diet merakumsen mengal diet kupi di nagagon diet inanga Yerusalem. Bayawan wan merawai Damasko. Rengalan na mage, ang ngalan na kapa tanginangaw ramawa iwan pat kakayan may bara-bara lilipayaw. Mayaw puka pariw na piya, mayaw walongroy ni nganra, ipiri karomyaw lenbi. Saul, awa ka binamaw ban kakayaw. Mayaw tiri lenbi, tadaru woy, may baluyaw na, yaw Yesu, ate Nasret, bau ban kakayaw. Matarba mi atweur diet bobo kapa yaku pedit ulongroy ninganra bay pirpir kromyaw. Mayaw tiri, tadaru, awamang pami, matadaru baluyaw lenbi, untur maunwan pat rong Damasko, badin wupo uy rakumut na, badi awakilang tay kupi unpami. Diet ba mi atweur rungay, diet pampalimang, madito ben patyaw urong Damasko, makabina yaw pulau redek deki rekapa. Ramwana ayana anania ada wot na tenalotu bay murmurot pa akum nagagon. Matarayu de rap diet kimatira diet turu rakituni iwan pat kromyaw may turmaraway kromyaw ipirina. Saul tenglik un bobobelet
Mauro pekana bungut ma amatangi tepela mayau bobopa Anania. Ma Anania ipiri kromiau na God anuranundat punatara tangan muga ia pilek tahui kupi ununura anuna nem maun bobote na tekado maun walongro nuna pir korowana. Mawuyun tena we uponuna keroma tararap urut nami bawa bobotai mawawalongro tai kai. Yo awa mau kipai untur madin baptai soui ma unararing urayana kupi din unawa anum kumak hina mangamangan. Bayawan teliblet unang Yerusalem mayawara ring uraruma na wetabar. Yau bobo at daru rabina bo may prikrom yaw lenbi. Turgaga unwan gaga tangamin Yerusalem mapadita walongron numwe upo unyaw. Mayaw piritana na tadaru diet nunray na yaw lanaruk urakum rumruman na loturap. Mayawal diet badiet nur-nurunoy mayaw rapu diet mabadiak doko Stefano ia bay we upo unoy yaw kayaw turut matira. Yaw mulahot ungay madiet mayaw babora aku malunun diet baditak dokoy. May prikrom yaw na unwan ang tulawel-weli kwa uyurong kromatara bawa kira tara yudaya. Tara dit pulang oro pir-pira nun Paulo tuktau turo pir-pirmi. Dinak dokoway, in panay kororagrekan bual, kokoy lalaun. Maangala na mukmuga inagagoni badin ben Paulo ura ruma anura kum tenevinayu. Madin rapuy madin tiri kupi din manana ba awak kabina ma atara diet gelen biuni. Badiet vitay marakum sen kupi diet terapuy. Paulo ipiri karoma mukmuga anura kum tenevinayu ba itur marawai karomina. Lelawai tekadoku ba muata rapu teterom ba padiunagagoni utbay. Ba mukmuga anura tarana vinayum ivalongoroy. Iwan karoma nuna mukmuga may piri tana lenbi. Awa mi unem na pami, ma amwana mi aterom. Wopo yaw. Huya terom ni. Maya yaw terom. Yaw kula nangagon kupiang terom marangala namani. Yaw pete dibuto yaut aterom. Madiet badiet nem na tiri. Dia turberan gagamaut koni. Maba angala na mukmuga inunuray na Paulo aterom. Iburut maya vitay marasen. Urabong namur. Ba mukmuga inemi kupi in mananawakak pa urau na ba atara yudaya dia tekuna Paulo ni. Ipalawa asen. Ma iwetula ko pa kumngala na tenabe tabar krom God. Ma atara ni kiung kupi dia tabanungay. Akum tetenglik-lik. Tukurabong mi yawan-wan tekado na matan God main belang pa itekuna yaun taud na. Ananya mukmuga na tenabe tabar itula dia ba dia tur maraway krom Paulo na. Mata parawana. Godin parhui, uwelar merpapara rumah di pentai merekebang, ia kuna belana ia kerap, uki kupiu nagagon yau, ia ku uyu bubur nagagon ba wetula kupidin par yau. Unemi kupiun piraka ke mukmuga na tenewe tebar karom God. Peyaunun na ia mukmuga na tena wetabar krom God. Madiatimu tayo rebuk tabuna. Koku piraka ke temukmuga anuranum tara. Paulo inunuray na ratara kondiet akum sadukayo, maratara kay akum parisayo. Akum tetenglik-lik, yawa perisayo, menatur perisayo. Midi tekuna yaw kapinaw, nung nur-nur lalawan belet, anun diet bari tamat. Akum parisayo marakum sadukayo di turpawe ngar, mapaira anuk-nukin diet. Ma akum sadukayo di nur-nur na patalalawan belet makorominat. Mapeta hangelo, mapeta nyon, ma akum perisaya di nur-nur unditul rap. Mara akum perisaya ba akum tenewer urakum nagagon dia tur. Pata akay na ba amana miraraw ni. Bata laway ma, kaduk bata nyon, bata angelo ya pirpir tau karomi.
Mabaya ngala wengengar, medieta turpa winayum, ngala na mukmuga anurakum tena winayum iburut. Kaduk dia tahu maka kata Paulo, may tulawa atara na winayum. Kupi dia tawan medieta alpai korotara, medieta ben pai kupa rumah anuratara na winayum. Uramarum, atadaru iwan pat pakrom Paulo, may piritanana. Koku burut, untur dek-dek. Ua weu po kapatau niya umin Yerusalem. Dan maun weu po kapaut kau niya urong Rom. Keke pat belet, rakum teyu dia dit pelar mawat nanoina may puka dit pebeliman, napan dit tawangan. Tuk ba dit taak doko wa Paulo. Dit wan krom akum ngalan tene vetebar ma akum mukmuga uralotu. Ma dit pirina. Pen miata antuk natuk ba miata ak doko wa Paulo. Muata tarwa apir-pir krom mukmuga anurakum tene vineyu ma muata baruga pa Paulo koni. Kupi in tulaway kromuat. Muata pirina, muat nem na volongoro ta pir-pir belet koni. Yo, miata hak doko way ku ura akapi. Ba alaban Paulo i volongoroy. Iwan may wapo yuni. Ma Paulo iwatapa ratena vineyum. May piritanana. Bene barman bi krom anumat mukmuga. May nemi na inwapoy unra pirpir. Iben pai, may pirilenbi. Paulo, yabadi wa karabusi. Iwatapa yaw kromi. May haring yaw kupi ang benta abarman mi kromuy. Kupi inwapoy unra pirpir. Ang ngala na mukmuga ipampalimane may beninopay. May tirina. How mau nemi na un piritang? May pirilenbi. Akum tara Yudaya dita wepak pana dia waruga pa Paulo konui. Kupi untulaway naburu koroma tara na kiung. Kupi dia walongoro pirpir kapa belet koni. Koku taram tandiat. Mawat na noina maipuka na tara dita parau kupi. Ma dia webeliman pa. Na pediata wangan ma pediata inim. Tuk ut ba dia akdokowa Paulo. Mami dia ki walang kupanumta ni mulau. Ma ang hala na mukmuga iturbatina. Koku uwa puata tena uwa puata yao urau nami. Manamuri tulaway. Iwatapa arumukmuga may pirina. Muravaninar arumar na tenevinayum. Mavituna noina badieta ki urakumos. Marumar badieta lo akumbele. Mamuatawan mi uramarum urong Kaisaria. Muraben teruos ku Paulo. Muata babora ituk muatawan pat may karompelik. May timu abuk len bi kromi. Yaw Claudio Alicia. Ya tim kromi pelik ang ngala na mukmuga. Amanami, tara yu dia pam ko topay, mamarwa dia tak dokoy. Ya kumya tolaun pay. Ma yawa mana pauni ba ye terom. Yalmina ang manana uro na di tekuna yuni. May aben pay kromo nundiet kibung. Mi yawa kapuni ba di tekuna biyaku undiet kum nagon. Mapepam tu na ba di na dokoy yuni. Di bo payaw na di tawe paku pidita dokoy. Yo, yaw tulagaway kromui. Mayawa upatri bagi tekune na di tawan kromui. Marakuya mayirap. Yo, atara na binayim ben pa Paulo urong antipatri. Len ma di pirtay tandiet. Urabung namur. Atara na binayim badiet ki urakumos. Diet wanakit ma Paulo. Maratara na binayim kay diet wan talili belet. Badiet wan pat Kaisaria. Dia tarta abu krompelik. Ang ngala na mukmuga koromatani tu. Made tarta Paulo kromi. Ba pelik ye lukta abuk. Itirina. Ui konvoy na papar. Baya manana pa na Paulo ateklikia. Ipirina. Badita wan pat, ang walongoro awut na badita tekuna wuyu ni. May wetula badin babora bati ura ruma anu Herodes. Hananya, ang mukmuga na teneve tabar krom God maraku mukmuga korolotu. Matertulo. Matene manana ura kum nagagon jitu po pelik ura nunjet kumweta kun un Paulo. Badia watapa Paulo. Tertulo iturpa pirpiru ni lenbi. Pelik, miatki wakak ang ngala na iwan ura malmal. Mengoro na tinawa iwan pat, makabina uya tena manana. Maanum nagagon ita kedo. Miat gaya pa anum kum nagagon miat watung wakakakit koromuy uni. Yo, pang pirpir mang mangoro, kaduk ang watalang wanui.
Yaw aringui ba walongoro anu miat kinalik na pirpir. Miat baboy na amwana mi tena pet purpuruan. Ma iturpa akum purpuruan naliwan koroma tara Yudaya ura rek-rekan bual rap. Maya mugmuga unra warwaruga na lotu diwatungi na lotu Nasaret. Inemi na in banadur rumah na wetabar kupi indur ura matanggot. Yakum miat pam kotopai. Bahuyut untiri Paulo. Un mananat tana ura kumutna miat kunai uni. Ratara Yudea kai jet pirina lingte tuna uta kumutnami. Ba peli ki pang matana karom Paulo kopi in pirpir. Yo, Paulo pirina. Yau gaya bang pirpir bacau konui. Maya on nunure ini na. Patene nagagon mongoro nakilala. Baun wetiri yo un manana. Inoy nameru di bung bataiku yawan pa tinang Jerusalem kupi ang lotu. Pedit bebota te ba mirwe ngarmoy uraruma na wetabar. Mapedit bebote yau kai ba ang wapurpura netara. Urakum rumah na lotu ba ura belar taman. Mapedit teweling tetuna larpa anun diet kumweta kun. Yau murmur akapi anun karisito ba diet watungi merwurwur gana lotu. Ura lotu mi yau lotu krom god anuran numiat punatara. Yau nur urakum utnarap urakum nagagon ma urakum buk anurakum propet. Anung nur-nurun god ibelar meretarami. Yau kibalang merenur-nur bago din watur pablet akoy netara merakay netara korominat. Lenma, yau ongorakit ku penung lelaon in tegado namatan god menemetara-tara kai. Yau kingin pakon Yerusalem akabana kilalaut. Namur yawan unanga kupi ang lomani na wetabar krom nung tara mang wetabar krom god. Bapa yau rukut bae ururuma na wetabar. Yawa pamta kum nagagon kupi ang gom-gom na matan god. Bayawa ruk, padiat berateyaw matamongoro natara, mapayaw pam tapurpuruan. Iyaku ratara Yudaya tangirong Asia, diat kiura ruman na wetabar. Bataut na diat tatakunayaw ni. Diatut diat awanurin, ma diat tatakunayaw na matam. May koy na ba diat ba kuri diat, diat tapirta kay na utna ba diat bat payon yaw. Bayaw tur na matara-tara na kiwung inang Jerusalem. Napiduk diet tekunayaw uranung ra pirpirku bayaw tur na matan diet yaw pirpir dek lenbi yaw tur nagagon na matamuat meri kabina yaw nur uralaun belet korominat. Peliki kapa wakaku turalaw timi diwatungi mera akapi anun karisto. May wongot akumun anagagon. Ba lisya amukmuga nuratara na winayo minuan pat. Angung maragam tanagagon. Iwapa atena vinayum na. Paulo in kina karabus. Un baboray maramarmari. Makoku uturbatu akum tep-tepana badia tawarauti. Namur peli kiwan pat belet. Jar maranuna taula darusila. At tabuan Yudaya. Peli kiwetula ku Paulo. May walongoro anuna pirpir ura nur un Yesu. Bay pipipir ura takado na mangamangan. Maura mangamangan ba te inagagon kadopa anuna lalaun. Maura nagagon anun god upalalaw namur. Peli kiburut. May pirina. Unwan kumun. Untabong ang betula belet kupuy. May nemiut kay na Paulo ino kadoy matamani. Kupi in palaway. Yo, ivetula liklik kupi. Madjar pipirungay. Ba aru kilala irap. Pokio pesto. Ikyanawa pelik. Yoku pelik pay palawaw by Paulo. May nemina in wagaya atara Yudaya. Ba pesto yawan pat irong Kaisarea Uropaparba inagagoni. Ikipaku tulabung. Menamur Ivanu nanga Yerusalem. Kumungalan na tenevetabar merakumukmuga anuratara Yudaya. Dia tuapoy urabetakun un Paulo. Madiat haringi kupi interam karom diat. Madiat pirina. Un marimiat un tulawa Paulo urin Yerusalem. Madiat tawe pakpa kupi dia tahak dokoy kun naliwan uranuna binawan. Paulo iki rong Kaisaria. Memerwai angwan belet rong. Ikoy lebat kumukmuga konmat miata weuru rong. Mabatu na manmiraraw ni matatekunay may merong. Ba pesto ya kiungay pamadiat walo na bung. Ba noy na bungduk. Ipantali belet urong Kaisaria. Maura bung na murtana. Iturpay kupi inagagon. Ba Paulo iwan pat. At tarayo dia tanginang Yerusalem. Dia takunay mangoro na vetakun. Yaku padiat pirto na kupi in waling tatuna pa anun diat vetakun karomi.
Peau pam tendirara ura kum nagagona nura tarayu daya ba ura rumana wetabar ba keroma Kaiser. Pesto inemi kupi inwagaya pa atara Yudea. Lelawai, untaramku ba unwan unang Yerusalem. Kupi ang nagon lui ura kumetukun mi menanga. Mi yau turura nagagona nura Kaiser may tukado ba di nagagon yaut min. Peau pam tendirara keroma tarayu daya mawanun ray kai. Bayawa pam akaina mabayawa pam tataut na ivelar kupi ang wirwa ni ikoina kuba ang wirwa. Iku ba kumut na media tekuna yaw may pailing tatuna paintain tarte yaw tandiet. Yawaring kupi kai serut in walongro nagagonun yaw. Huwa ari kupi unwan koroma Kaiser. Yo, ngtarwawui urang Rome kromi. Bayar rap tekumbung, King Agrippa yar tenalik me Bernike, jarwan pat, majar pirpir negaya pa pesto ura nuna kini na munuga. Bajar ki mongoro na bung matira, pesto iupo a kingun Paulo. Ramuan kuri, pelik iwa karabusi. Kurut baya, me pelik yango. Bayaw ki ng Jerusalem, kum tenyo tabar mara kumuga anura tari Yudea, dito payaw Robert tekun uni. Madit aringyaw kupi ang nagoni kupi dinak dokoy. Mayawa padia na, wakira mga mangan anura tari Rom, badi tata te kupin mat, ba padi tulungat bay madit badi tekunay. Kupi in pitur bat yawut karo kumre tekun. Badi tuan pat, payaw petabil biling, rabung pun namurtana, yaki ura kikina nagon, mayawe tula kupi. Ba taran we tekun je tur kupi je tepirpir, wakir je tekune mata akin na welar mayaw nuki, je tekune ku untuk kumuna tanga urum dit buna lotu. Mau ramana ayan Yesu baimat. Yeku Paulo ipirina yelalaun balet. Payaw kapa mapian riba ang wetri lelawai ura kumut nami. Yo, yaw tiri kupi inwanu ng Jerusalem, kupi dinagoni ura kumetekun mananga. Yeku ba Paulo yaring kupi akasari nagoni, yabe tula kupi inki kumun main ura karabus. Tuk rabung ba ang tulaway urang Rome kroma Kaiser. Yaw kai, yaw nami na, ang ulongoro mo nami. Unaburu unwalang oroy. Urabung namurtana, Agrippa me Bernike, jarwan pat me di marjar mere alaur minong anura kum ngalangala. Ye tuan pat tungai mere kum mukmuga anura tarana vinayum, mere kum mukmuga tanga ura tamanma, pesto ivetula ku Paulo. King Agrippa, memuat kay tara bada tikir ngai main, muat na bom manami. Tara yu di Arab tangi ng Jerusalem memain kay, jet arinya kupi ang nagoni, majet gigena. Pwede sa kadobalet kupi in lalaun. Ia kupi au tiri berat patut naba di nak doko yuni. Mabai iaring kupi akasar nagoni. Yo, yang kina ang tulay karomi. Payaw nura menutup naba ang timu kotoy uni kroma Kaiser. Kuria bentay ni matam King Agrippa. Mana matamuat. Mamuat tritay kupi ang nurutup naba ang timoy. Ma, yaw ni kina payot kupi ang tulay takarabus kroma Kaiser. Mapadi timu kota tu naba di tekuna yuni. Agrippa ipiritan Paulo. Yang mulaut ko pun pirpir kapa, ura kumweta ko nunoy. King Agrippa, yaw gayakit kupi ang tur mugana matam mang pirpir bacaw ura kumut narap ba tarayu daya di tekun yaw ni. Mauya tene ura kumangamangana nura tarayu daya ma ura kumut na kay ba diet weol na pirpiru ni. Mami yaw aring uy ba un kibuwawon maun walongoro yaw. Tarayu di rap diet nunuran nung mangana lalaun ba yaw ki ura nung taman turpayut ba yaw nat. Diet nunura yaw tangan muga mabadiet nemi di tapirpir kapa uni. Na yaw murmurut ang mga nura kumprisayo. Bamiat murmurot rapa akum nagagon
uranumiat lotu. Mami yau turmain uranagagon kabinama yau nur urawaweliman ba God ipamtai kromanumiat punatara. Manumiat punatara diet kibalang merenur kupidin pamot pa waweliman ma krom diet madiet lotu krom God urabungbung namage meremerum. Yo king meraut dia aut nama atara yudaya diet tekuna yau ni. Ma yau ka yau nur urawaweliman ma. Ilelawai ma nuki na God penpet larpai kupin watur bele takuminat na moga yau nuki na ikoine ba ang walararapta aku mahakapi ba ang turba tatara kupi ko kudit nur rayan Yesu ate Nasret. Yau pamakumpi na pami ng Jerusalem. Yau wan maranagagon ang rukum ngalan na tena wetabar mayau waruk mangoron na tena nur rakarabus. Mabadiak doko diet yau mulaut kupi di temat. Mengoron na pekan yau rukum rumana lo tu kupi ang wakadik diet mayau wapa diet kupi di tepir ta akai na pirun Yesu. Yau lonakan kan dek rom diet matukum pekan yau anut kai unrakum tamaningin kupi yang bat pa diet mang wakadik diet. Rapung yawan belet merenung pinapam lenbi. Welar merenagagon an rukum ngalan na tena wetabar krom God merewetulanun diet urong Damasko. King urangalan mage baya wan rakapi yau bobo angalan na kapa tanginang uramawa ibara-bara aki tarakapa irin mage. May palili yau ungay madiet bamiat weur. Bamiata pukrap na pia ya walongroy ningan ra ipiri krom yau urapir-pire brayo na. Saul, awak kabinama upan banaka kayau uyutu umpahui merekum kinadik ba upami unyau. Mayau tirina tadaru woy matadaru ibalo yau lenbi yau Yesu ba upan banaka kayau untur mereruka kim yawan pat kromui mayau apilak paui kupi pamanung pinapam maun weu pakapa urakumut na wababota yun yau maurakumut na kay bang wayaitam. Mengwalau nui koratara yudia, makoratara ingin utkai, diet bang tulawi krom diet. Wababo matan diet kupi ditawan tapuku koroboboto kupakapa, makoradek-dekin satan kup God. Kupi di nunawan diet pumakay namang mangan, maditakiungay madiet bayaw pilak pa diet kupi anung gom na tara. Diet ba, diet nurnurunyaw. Yo, King Agrippa, payaw patuturapin na bomi tanginangaw ramawa. Ya warawai mugay rong Damasko, may Jerusalem, urukum tamtaman, urupapar yudaya rap, manamur krom diet kai bawakir tara yudaya, na diet nukpuku, maditawan talili krom God, madita pamakum pinapam, bain wayay na diet nukpuku. Mia kabina ba tara yudaya diet pamakotopayaw, raruman na wetabar, madiet nemi na diet hak dokoyaw. Yaku God iwaraw jaw tukmi. Yo yau turmai na matam, mayaw pir kapa kromatararap. Payaw pir tamatikina utna, yaw pir ku urut na ba Moses merakum propet ditaweu po tau ni bainwan pat. Diet piri na karsitoin mat, mayemugana ba inlalaun belet krominat. May inweu po kapa kromatara yudaya, makromatara ingin kai. Paulo, ulong-long. Anum ngal na waweri, banal long pawi. Pesto, uya ngala, payaw long. Anong pir-piriling tatuna may tar kukuray na, king inunuraw takumut nami, mayaw lang kupi ang pir kapaw ni, mayaw nunuray na, pataut na iwawali pa koramatana, maurano na walwalangor, akumut nami wakir di paminoy. King Agrippa, lilaway, unurnur kum propet, yaw nunuray na unurnur. Lelawai, unukina ang talik na napakana bungku unpuko payaw, kupiyaw kayang te Karisto. Bata kinalik, bata ngalan na pakanabung ang ngararing krom God unuy. Yaku wakira ngararing unuy ku, mo atrap kay ba mo at bulong royaw mi, kupi mo at awelar mayaw. Yaku kokudi ungasenun mo at. Pai pamta akai na ba inwiro ni, maba in karabus kai uni. Bagun pa iharing kupi kaisarin nagagoni,
Yo, dit pelawai. Badia nagagontai kupi metakau ura perau urong Hitali. Di tarta Paulo, merakum kerebus kai, tanra mukmuga ayana Julius, koro tarane minayum anur Kaisar. Miatka unra perau ba inman kupi in pukai wan urakum taman nekono ura pepar hasia. Miat peur ma Aristarko tangirong Tesalonika, bai kekepat rabung bulung. Miat pukai agil pa Sidon, Julius mari Paulo. Imulau tuai ba inwan pa karom akum tep-tepana, kupi di tebarai mera awa ba iba kupi. Ba perau iwan belet, ada day piu miat tangan nemuga. Yo, miat kalau pura lolok Kipro. Nemur miat wanetai merawai arupa par Kilikia ma Pampila. Memiat pukai irong Mira, arupa par Likia. Matira Julius Ivan karom raparau tangirong Alexandria. Bain wan urong Hitali, mai wakata miatuni. Mengoron bung miat wan ku, mai dek-dek kita binawan urong Kinido. Ada day pi dek-dek, mapemiat pelar pai kubi miat wan tekado. Yo, miat kalaho pura lolo kereta. Idek dekut baya dedai, ba miat kalarerat nekono. Memiat wan patu unrawan wa ayana koina kikiop merawai lasya. Miata kiwa mongro nebung. Mami abinawan natai ia dek-dek. Ma abung na binawel yarap, ma merawai akum kalang na dedai. Akum tara, yaw boboy na badatawanku, aparawin wirua ungay merkumut na madat kay data wirua. Yaku Captain jar ma yeba anuna perau. Bajar teram korom Paulo, ma Julius kai pai nur-nuruni. Awan wajet kiai, pai koina kupi dia tekiba akum kalang na dedai piai. Yo, yet pirina, I koina badatawan urong ponike. Kupi data kibalang awa dedai matira. Ponike a koina kikiop irong ura lolo kereta. Badiet beboina a koina dedai tanga ura papara tau bar iwan pat. Dia dukina I koina ku ura binawan. Dia talpa ahaga, dia terat wan kono ura lolo kereta. Paiwan ku, dek-dek na dedai pakai iwan pat. Iwai mperi matira nara loloma. Ihipa dek-dek ke perau. Pai pelar pai kupi inwan. Yo miat pukoi maku kupi in murmur dedai. Bamiat welulu pun ralololik ayana kauda. Idek-dek akit karomiat bamiat hal teto agigi. Yaku dia hal teto payunate. Madiat rau dek-dek ke perau merekumrok. Badiat burut. Keduk dia terpantau ura mema merawai sirti. Dia tal periwasel. Me aparau ialir biamaku. Baik kekepat rabung bulung. Aparau merawai tereng karang alana dedai. Yo, dia tonglopo akumutna. Baurawe tulabung. Kumbos kuru dia tonglop akumutna na aparau. Mengoron na bung in matana mage merekumnang nang pedit bebo. Meredek-dek na dedai paingolar pai. Pemiat nuki belek menamiat telelaun. Mengoron na bung pedit tuangan. Menemur Paulo ipiritan dia nak. Akum tara, bakun mata wulong royaut, makokudat waningen tangirong kereta, petut na lenmin menong dat. Maperau merekumut na painaka. Mamiyaw pirita muat na kokumuat urut. Paintekon muat in wirwa, aparau ku in wirwa. Mana beriura merum ra angelo nun god iwan pat kromiao, a god bayaw terteram kromi mayawanuna. Ma angelo ibirilen bi Paulo o kubrut un turut na matara Kaiser. Madiet kai ba muat ungay uruparao, god itarta diet ham. Kupi muat lalaun rap, mami akum teteng le ko kumat ngara yaw nur un god ba in pamot pa out na ba wuput yaw ni. Yaku aparao in kitaut ramamana woyo merawai unra lolo. Uramaru muraven noina mawat nabung. Dedai pi ipuan wana miat urapakana tai. Dibatungina tai Adria. Ma akumbos kuru dia nukina. Yata halir merawai kerom tebuah. Dia polar ada dorong iratai. Mairu noina bebeluka. Menemur kinalit dia pelari belet. Di noina melimana bebeluka maku. Mediat burut. Keduk miata halir tahun temema. Madiat hong periwa watna aga unatai namur tar prau. Madiat harari kupi in keke gaga. Akumbos kuru diat nem na kalai no mergigi. Diat pala peri pai unatai. Madiat warwaruga na diat taung takum haga namuga.
Badiet bidiet tekelai no kora perau, pain mata lelaun. Ma akum tena binayum diet kutuwa akum rob koro gigi, may hali ringen maut. Bayalar, Paulo ipiritanji rapna. Mata wengan, mami noina mawat napung mat kim merpunurut, mapamuatan tutna. Mayawaring pamuat, ba mata wengan kupi mata lelaun, mapaite kon matin lo tababa. Ba Paulo ipir Thailand mi, ilopa a bread, ibatung wakak pau ni krom got na matan jet rap, ibiki may wangan. Badiet beboy, jet rap jet gaya, majet kai jet wangan. Miak rap pura perau, miak pelar, merumar, mabitun na noy na menom di miat. Badiet tamaur, jet tongalopo a kumuk na binangan unatai, kupi a perawin bana-bana. Bay mage, jet bebo a bual, yeku pedit bebo lelepai. Jet bobo pa kura ololoba na kono iwoyo. Majet perina ikoina ba jet tawalari kupi jet tawan peri meraperau yai. Jet pelawa akumaga kupi adedai pini peperi jet una kono. Yaku aperawi kimu tura mama. Amatara perawi ki kuatau matira. Namuru akum ngalang-ngalang neto yarapu pegal pa angor perang. Ma akum tenevine jet nem na hak rokok akum kerebus. Keduk tetara konjet jet ngaperi jet tebuele luhok. Yaku Julius Demina in Malaun Paulo, may turbat po diet. May nagagon diet marapir-pir lenbi, na diet ba diet nunura nganga, diet hirok lop, may diet tangamuga una kono, may diet ba pa diet nunuray, diet alir murmur marakumpalang, ba takum una koroparao, len ma diet rap diet ngapari una kono, may diet lalaun. Yo miak menana maragam ura loloma, ba ayana melita, atara tanga matira diet mariakit miak, diet waka tangwan, madiet ben pemiat rap. Mai bata mai madiri ngakit. Ba Paulo ilopa a kevene diwai. Kupi inwa kerangap angwan mai. Yo, raina kaina wui kakapat kabina urawuan mai kekaratau uralimana mai ketemuni. Tara tanga matira jet pir-pir wet-wet telai krom jet lenbi. Amanami, tenak dokotara du, may lalawan pila takanatay. Iku agad na binabalo pa'y mulaot kupi in lalawan balik. Ma Paulo iong pila kawa inawui korolimane unanga urangwan. Mapai akaw ni. Dia nukina alimana inurung. Main puka peri main mat kakayan. Yaku badiat kiwalang ang ngalan na pakanabong. Mapata akay na una iwan tao ni. Yo, diet puku balet anuk nukin diet. Madiat nukina Paulo Ragod. Rang ngalan na mwana tanga ura lolomi. Ayana Popilio, anuna kumpia ikimarawai, iben pemiat uranuna rumah, may gaya pemiat, memiat kipa tulabung uranuna rumah. Teman Popilio inep, imalapang marainauan, main balanaiwan. Yo, Paulo irukaromi, may hararing, may ungarulimana na teoni, may walang-langapay. Yo, jerak badiet malapang diet wanpat madiwalang-langa diet, madiet waya anun diet hurur koromiat memongoro na koy na pinapam. Bamiat ka belet uraparao, itebar miat mera kumuun Arab ba miat hiba kupi. Miat ka unra parao ba ikiwa akum kalang na dadayip ura loloma. Parao matangirong Alexandria menemugaw ni dia tabata malalarira runatun gotsus. Mamiat pukaya gilpa Sirakus, memiat kipa tulabung matira, memiat wan patang matira, memiat pukai irong region. Maurabung namur,
into bari wan pat, maurabung na murtana, miat pukai poti oloy. Matira miat berata pa akum tena nur, majet perina, miat ekipa vitu nabung nan jet, namur miat wan urong rom. Akum tena nur tanga matira rom, jet polongoro apir-pirun miat. Yo, jet wan berata miat irong apio. Ba Paulo ibobol pediat i watung waka krom god, ma akumut nama i wedek-dek anuna lelaw. Ba miat wan patirong rom, dimulau ta Paulo ba yeku inki unteruma. Mata televineum in bebau rebati. Ba tulabung yerap. Paulo i watau ngai pa aku mukmuga anu retara Yudea. Akum teteng lik payau bana ka kanunda tara. Eku diet pamakoto payau madiet tar tayau krom tara rom inang Yerusalem. Mabadi tawalong rota anung pirpir jet nemina diet pelawayau. Mapadiet bat pataut na ba ang wirwo ni. Ba tara Yudea pedit mulaut payau bat pata kapi ba ang langlangaw ni. Yo, yawaring kupi a kaiser inagagon yaw. Yeku pataut na ba ang tekuna anung taraw ni. Yo, yawetula kupmat kupi data pirpirungay. Di sana koto tayaw kabinayaw kiwalang maranurnur kupi ba atara Israel kay diet kiwalang kupi. Patabuk tangarong Yudea iwan pat karong miat unui. Bapatatemet ba iwan pat min matapirpir tangarong unui. Batawewo po unta kain na upamtay. Miat nemi na miat awalongoro num pirpir. Na miat awalongoro tayo urakum tamtaman ba di pira kaka matakin na lotumi. Dian ma Paulo diet kubu parabong kupi diet pirpir. Iturpa pirpir ura malana tuk tau ura malurap. Ipapala karom diet ura matani tu anun god. Moyopo kapa diet un Yesu. Korakum nagagon anun Moses merebuk anurakum propet. Kupi diet nur, ratara diet nur, yaku ratara pete. Yo, diet welol na liwan tan diet. Badiet tur, Paulo ipira tintinip na pirpirna. Aling tetunaut ma atakadonan yon ipiri urawara propet Isaiah krom anumuat unatara tangan muga na unwan krom atara mi ma unwopo diet na mata walawalangor yaku pamata walongor lele mata bobopo yaku pamata bobo lele atara mi atalingan diet itabanot ma amatan diet pula kabina apalan diet dek bagun diet bobo lele mermatan diet madita walongor lele mertelingan diet madita mananaw renuk-nukin diet, madita tepuku, yo, yaut ang walaun pa diet. Mi mata nun rey na diawan merwewu pa urawalaun nun God. Krom atara ba wakir atara Yudea. Koina, diet walongoroy. Paulo ikipa rukudlana kilala uraruma ba yeu ti taktakomi. May gaya pa atara ba diet wan pat kromi. Ilana waraway uramatani tu anun God. May weratara uratadaru Yesu Karisto. Mapay burut. Mapatekai iturbati.
Dokta. Unwan meremal-mal. Marmari meremal-mal kromui.